isa cia Vilingi Wamauvoo. Ni saa 3:30 cia wiyo saa cia ukwata Vilingi Wamauvoo nina wikwatyo kanani watindane saa vonde vala watindila wa katano wa omonthi ekatwamba kunengelelia alatukumbanisye kwa ukuvi. Alatukumbanisye ni vamwe na Governor Mutula Kilonzo Jr. kunengane utethio wa ndivisia fees kwa maniwa la meulika form 1. MCA wa Mutha Dominic Mwamisi kukulia maofisa mausese kuikithia maniwa ni asove kume maskuluni. Amwe matongo ingwatanioni ya alimu ya kupet kuliana na itambia ya kuvendua mea ya unyuvani ingwatanioni isu. Na silikali nene kutula moti kwa kila kiwetu atakulikilela udhukomi wa silikali siya miti yuko. Vilingi Wamauvoo. Ni na ukethia na naudho chati umanithie nyenito wa Robert MUTUKU na kesha rondinda etwalila mauvoo kwanzia ya meko mautumani makuvi kwa ili 3-9-5 na tuyambia ni kana amaniwa ya na yemwe kuma misila mbinyi kiukwati na maneki enesa mutianini wa KCPE kaunti ya Makueni ni matetheka na ndivisia fees kuma silikali ni akaunti isu mbewa mokulika skuluni kuthukanio sia sekondari. Ainengane utethio u gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Jr. ni wenda silikali wakati kwisilamu vya wakinandu unengane ilovia ila iwathia wa silikali sia kaunti nikana kutethesia unenganini wa basari kwa siana kavindani ka skulu ivingo iwe. Caleb Chalo na mauvoo. Kiwanzani cha Green Park musini wao wote chathini cha kunenga maniwa alama na niviwa kuonekana mvango wa scholarship kuma kwa kaunti ya Makueni sieki sia fees. Kyoko Henry Mbigi admitted to Makueni Boys High School Kaiti. Kaunti ya Makueni na atwa ICSS ya wosa ni kwa maniwa alama na iki mutiani wa KCPE na meka nesa iti matatona kuenda ya na kisomo kiwangoni cha sekondari kuma na kwitha mumite misi mivini ya kiukwati. Allow me to take this early opportunity to congratulate them on their excellent academic performance, which earned them these awards. Your Excellency, we received 280 applications. And from those 280 applications, we were looking for the most neediest candidates. Governor wa Makueni Mutula Kilonzo Jr. kavindane kaune wenda minister wa kinando va Kenya Njuguna Ndung'u kwa thukia mpesa sia akaunti kenda matone kwithe wa matona kutethesia maniwa alama yameweke ukwati kuende ya masomoni. The thing we can do as a country is ensure our children and our future. Na wauliza waziri ambaye anasimamia hazina Professor Ndung'u, weka pesa ya basari, simamisha vitu zile zingine. Weka pesa ya basari, wacha watoto wasome. Because my joy when I issue a check is that I know that that school will have food. Wafanyikazi watalipwa na mzazi atatulia. Kavindane kwa gavana akivudhisia oneni ula wende na kutamba ku mitandaoni yolo wotumi yutaleta wa ilovia ile inavanewe basarini akiweta kanani andu mate kwenda enendi maitetheka. Tutaendelea kusomesha watoto na nitafanya hiyo kesi baadaye kwa siku. Peo mbaye ya uno na lima na chonubi matona use wake ona ACC kioni asenga ombi umiki akasisi okana ka asenga kanegi scholarship na wende kana kasomete na ndeze kunya chao na twasia ona ukwenda umanya kana nizuna atie bitalatalila ya elite director Eva Damaris Mamwena education list leo basisi kana mokizire. Uneni wa gavana uka kavindane kavudhu etina wa amuma enende kukilya mokulyo ku mitandaoni yolo wa basari ile inanenganiwe ikiwetekana kana vena siko sia wanganganya na kunengane basari kwa maniwa manzeve. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi Wamauvoo.
Tuisonga na mbeni kana memba wa mbunge ya Kitui kuma wodini ya Mutha Dominic Mwamisi ni wakulia maofisa ma usesei kwikithia usesei vindani ma skulu mavingu iwe ni kana kuola matisia ila manewa maendeye na masomo kisioni kiu. Mwamisi anena kit na wa kunyai cha masanduku kwa manewa mbewa yana yemwe ala manekienesa kuma wodini yesu tanzie mwe ya kumathanga seiweta nukwikithia nukwethiwa na mugo ni kana manewa maendeye na masomo. Nesmas Chalo na livoti. Mwamisi nena nandiki mama voti na kuthiuka wodini ya Mutha mathima kunengana masanduku kwa manyua 3 kila skulu ala manekienesa mutiani wa class ya nyanya KCPE mwaka wa 2023 niwamenda maofisa ma usesei Mutha kwikithia ni kwethwa na mugo no kana kuola matisia ala methitwe kisioni kiu kumana na uvungulu wa mugo. Pala bonde betha no vungulu wa mugo ndawa no bika nake make sure kana mugo no wethiwa ninende na onena na serikali ona mukutano la tu Mutha ni mwewangenena na ACC na mwendie nda kuigwa ngewa yanga mila ibakubina kana mwethi wanga mila ibakubina enende ma Mutha nondo enende ma Mutha matena mugo dina mugo wakwa ni mwenende wa Mutha na mugo na kana ka Mutha maitu wa Mutha na mugo no mugo wakwa mutumia wa Mutha na mugo no mugo wakwa. Mwamisi no weta no kwikithia ni kwetha na mugo Mutha no kana manywa methe ne vinda yani ila me masomoni ila kwethwa kwina insecurity ciana ini cio me amono na maitu no mo me amono na atumia na mono ciana okethia twacie ni kwethwa kwina nzu invasion ya nzu ciana nito nokia kuthi skulu kana ila kwethwa kwina insecurity ta ithi manga mila mingi ba mono kila ciana ni cio thi skulu so ni maundu nikite kipaumbele mono ndio tia maundu alange ma maendeo takiwu mathau ometuke naye na mathau ma wanarika monthe ward level nikana withia maendeo monthe makusitwe na icho kimo maendete mbe ona wiyo vanwa weta mota bunge akaunti ya Kitui na makwithia meikwata mbo manyuala momete misini na binyeki ukwati kwisila kwa maethia fees kwisila walanyo wa prop wa kana kaunti ya Kitui ni tutajite kisomo mbe na kukemana undu kiuthimbe na kukisupport twalikane undu ambe ni tunongele basari mbezila cia basari wethia ciana mbingi ni cio kwata na tunacioka tuneka kindu kingi kitaikwa ingi tunatenga pesa kidogo cia kunenga form 1s nundu mabinda mengi onethia ciana cime wa matwa ciana skulu na labda we kana kebako international school kana school ya county level lakini ukithia musinde na uwezo nina mathie kana nga support ya kisomo na ciana ila cio form 1 position 1 to 3 school cio ndila cia Mutha ward kwa kumanenge masanduku ma kutethecia ciana icwithia kana katembete nekekuwa kena muthinzi umete kwa mutongo iwo tanzia mwe akumeni encourage na kuma motivate na kwanzia ngiko ya kukwata muziki wako kumolelelethia mukuola kana kuthi skulu na mwasiala manywa ma matele kamena hu akweta mana kana tu imwana yake kwezila kutwika kisomo kitu nondo pata kwa na mwelekeo wa pata wa kisomo paiba ndutendeci kwa u kila ndo na kuthuthia nikana no ciana nondo akwithia ngaino neti cie na pike kanesa na ilingi sito secondary na tion ataci ito manzanzia undi tona kuthi vocational schools nikanda withia ni cia kwatia kindu ila itona kuitathia nacio ni rungianga yuzu mubea etho o yunyendie tho weza ndugu nithi kumanzanzia ro ne bula atindu ila ingi tinengetwe mana ni mwana wito ngaina mwathime amanyana mama ina vitho tanu eti na kukwata hoteli ukana mawete na makwika kirita masomo ni mwana kana pianisia ndoto sio natomea Msenge primary school nena 216 marks nenda soma ntrika mwalimu wa secondary newe mwamingi nithi mwale secondary muvea kwa MCA witu nondo kutotonga kwa kutukata moko isesa ya to location ni ya mathima Mutha na yathela kwenda kane delivota Vilingi Wamauvoo Mutongo TV kuma Mutha Kitui cha Ideva kaunti ya Kitui ni Nesmas Chalo. Tanzia mwe ya kutethecia sei alama ni wamo meulika class cha form 1 mwene kivila wanzama ya kisomo serikalini ya Masaku na ingi MCA wa ward ya Cheleni Grace Bahati Zora ni wanengane ya tosia skulu kwa maniwa mbewa mana thandatu alama ni ikie class ya nyanya wadini yake kainena na Mutongo TV Zora ni waelesea ngalama ya kisomo yeyolo na vena vata watongo ina makundi kutethecia sei ala vinyi Vilingi Zora wakulia sei maikale kiesia na sio mesini metelete kuitwa skulu sia vasa ini ni maile ukwatiania na maofisi ma serikali kwikithia ciana isu ni cia soma onetha cisomea skulu ni ila cia bakuvi na moto ni mwandiki witũ Ben Musau ukwelesya
Grace Bahati ainene anza wa skulu wa msingi wa Mililo kuya Cheleni Matungulu ni wamenda seima iketikilesiana kwikala misini na mono ila iminite mitiani menene. Pasi yalakana katonenda kabitete na imbesa ivo mbaitunduke kaliekana musie ni kwenda kiendo di skulu de basa tafadhali nyeta kwa nasome yo skulu yese ya day school na skulu isi to sie ko kwa sio na ibitete to na ndo mabitete na maka kanesa o isione masome to day na primary na secondary isi to kunduka atate kwikaliakana musie ase yala matonya idhama kwa mete kiukwati eweta kana chavata ni kutoa manyigwa ya maofisini ala matonya ukwata utethyo na kwa asiyala mechele ni tafadhali nda mudhaidha ndikatate kwisa kwewa kana kemusi aini kwindeka kosete school fees kana basari tafadhali lika ofisini wako wa MCA kana osisema assistant makwa and that you osisema ofisini ma mheshimiwa mule kana assistant make ni kana tusisiondo tu utethya ni asiana ithi ibike kuthi skulu mwanda mudhaidha tuikatate kwewa kana kemusi nondo wae kaina basari kana kaine kwata school fees please ane na kindi ni waiseso ya kunengana yatu kuyamanyiwa onde alama likailasi ni sia form 1 wa dini ya Cheleni iseso ila yikieleloni cha kukwata mbau wa siai ivindane ye kwina umu wa mikalile aninotanu mwinge kuthio kama skulu makwa ma Cheleni me maskulu 10 na ndibikia kunenga siana ya tosia skulu pata munene wa kunenga siana ya tosia skulu otondo mweseni back to school na kingi kinene ni siana isia class 8 siendete for their form 1 admissions last year 2023 ndiambeane na vyo kingi na manenga na nona bena bata munene ya tuni indai garama munene no kwa musiai maithi form 1 na nona okwisila mashirika tofauti kukuli otevyo kutethesia siana hivi nona kikindo cha bata kwa umunthe na oni tukubikia kuthio kama skulu onde ma Cheleni tuinengana ya tukwa siana sito sionde ila sikite class 8 tuibathukana siaka na kabitete kana kabalukite ithi kwito sionde siana ni siana na ni sia ile kutethewa kwa total ya siana ila tukwinda tukuinenga yato umunthe na onene siana maana thandatu over 600 kids ko na niwe kwacho munene onutonete siana sito sia Cheleni nibikiye ku perform nesa since 2023 na this year they've also ni ma perform nesa bio amuma alimo na manyiwa na moni mendekethia atongoi maende na kukwata mbau kisomo no kana kwa ilia oni wa manyiwa aya twinotanu munene nundu wa kuona mheshimiwa witu Nzora ayuka kutethia siana sito nigenda kisomo gukwitu kiende twina mathina maingi nitwanewa yatu na tena siana ikosete school fees siana iketwa school nzeo na ikaema kuthi school nzeo kwangelekani kana galaka kokwitu Mililo ketito Matungulu girls musia ini woka obisine agweto balwa wakatulie secondary ila niyo secondary days secondary school ila ibagi sione ayendo twakana bu nete sela tekweka siana situ tisome bie na sibita na sile thi skulu ila nzeo sietwa tende na kwananga one wito nondo nete siana izo sikwenda ithika some ibaule na sisio kasi atongo imagi sio kegito kwa utekola si atongo imaito patonekana matate kusisia ngaliko sionde kana kala konde kasite wo musela wonde musite atethewe kwanze makanelenge nikienda kana kumbe kambe ka ripoti na tuiti watu ima nondo tekwekana na siana isu nondo kisione kene mbinge mimi shule ya Mililo tunasema asante kwa sababu Zara amekuja ametusaidia na viatu tunaomba kama kuna wafadhili wengine wakuja atusaidia kwa sababu sasa maisha imekuwa ngumu sana lakini tunasema ni asante kwa kuwa ameweza kutusaidia tunasema tu ni asante kwa sababu kuna wazazi wengine hawako wanazo pesa za kununua viatu lakini mheshimiwa ameweza kuwasaidia. Kwa Mungu ambariki sana na muongezee mali zimetoka ziweze kuongezeka tena na tena. Ni mubya munene ona kwa mheshimiwa Nzora kuona nusio atwete yatu ni kwitha na sei ingi otitha ati wabinyo kesethi ati na uwezo wa kuosi ndu cionthe nibo tutunga mubya ende una ona kundu kungi ende ona kwiko kuma va county ya Masako nyenita wa Ben Mosa
Amwe matongoi mbangwatanio ya kutetea mabata maalimu ya KUPPET kuma isioni kwa thukanio va Kenya ni matula mote nza manene ila yungamite ngwatanio va Kenya itunawakila meukwanya na kwenda kuvindua miswa imwe ya katiba ka ngwatanio ila ikoneti ya unyuvani na mono ila ngwatanio yalekele kutwaisa unyuvani wa kuvindua utongoi. Daniel Mwangala na Wamauvoo. Solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. Ni atongoi mangwatanio ya chama cha alimu cha KUPPET kuma isioni sikivuganio bandhi ya Kenya alama inena na andikima Wamauvoo matongoi ni munini wa mwene kivila wa ngwatanio ino va kauntini ya Masako Yvonne Musyoka matula mutinza manene ya chama ki cha kutetea mabata maalimu cha KUPPET bandhi ya Kenya nundu wa ikwethi wa maivindwa katiba matati mitaratala ya ilite na muno ela kwa thenge wa evinda ya usakuani wa atongoi. Alimu metonya kwetu ngili 50 kunga mibele ila nini ngili yana kunga makibela kila kiyo langu na ngili manele alimu already momitwe ne webi wakoti kwa tuende kumia twasi ni tweeti kila kumiswa ide alimu mama sako alimu ma Kenya na twebu ivyonde na kila mundu we below 60 years twe muboya atu join na savali nino wetewe uoni waku no sio kila mundu lesi kino chumite kwa andu ala meboyu koyolo ona andu amame ku branchine mata kwenda kuinuka mundu mumusa kuanesa mukwambia savali nesa naka lakini abi kaba ndo endo senze moya cha lazima kusenze moya cha lazima betonyeka kitonyeka ko alimu measia wabiche miaka 60 enuka wa ola wena disability tu kwitikila miaka 65 lakini tono ola ndio na disability miaka 60 hiyo miaka ile wetetwe ni TSC na hiyo tu kwenda katibani neto syake ni cia kwa tomboni munini wa mwene kivila wa ngwatanio ino ubonge wa Kilifi Michael Mwange Mutuku ulawaelesekana atongoi mangwatanio ino maisa kwitikila chama cho kilikilo na mea kuvindua matati mawalini alama ilite gita anachama machama kina ndo atuza kuitwe tunaisia maundu asuma isotondeka na twizaitikila andu eli kana ratu mokele mesile ungu andui matwete sindu twizaitikila na isu tulete na tuyasia no to that one kwa idheta anachama tumesema hiyo maneno hatuwezi kubali hiyo mambo ya kuleta clauses chini ya maji alafu hatukubali kabisa alafu ni mambo ya kutwete asindu ingi pia kuzuia mwalimu la umite klasi ona kuunga makibila cha executive secretary aiti wendeka watu ndio ngama kibila cha executive secretary ainawaambia idho with it wamboza kuwa bandi which maybe ta vice chairman kana organizing nikenda wisoza kuwa executive secretary kwa nduma klasi na pia ile sai me executive secretary me sai masa kuyo kuma klasi lakini hivi alimwalangi wenda kuma klasi no waambia izila ibila ningi nini azuangi mayambo ima resign nikenda indiroke to the grounds so ide tuacheka na chama kitu awondu sia maselo twawa na ngeweno ya kupangwa na andu eli kana ratu nikenda mo mepangie mamlaka andu maritaie mai mathomo andu alange mathomo mekale na suku kwa musi ngewaino ngide tuikwenda Daniel Mwangala Mutongo TV kumava kauntini ya Masako. Nimubea Daniel Mwangala na indi ndukinikila otomani umweni wana mundu kwa sia Mutongo TV eko kwa tongo alame utedhe siya kutwa siana skulu asia eta wa Paul Ndei kuma na manga na indi ni tambie sio ya kuona atongo imaitu maitedhe siya asi alame utwa siana skulu ni siya form 1 wanalame idha maitwa university no tuenda kuona atongo imaitu maitedhe siya undumana ndumango ya ula utuambothi umwavanini yetu sio kadheti na Wamauvoo yange na udho chandini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukubukiwa nikibeti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekani tumiende twesu numenete kukubukiwa ni mundu muka kila kikukia kila wathandatu kwambia saile na nusu cia wiyo edwo wikalatha yukwenda edwo ni mwitu muthenya mwoka twawa withie ungua muome waku wiungua mundu na edwo walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu nikana kwithwa mugo ndini wa musinundu no mena
kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa nikanamu manayo chao we kala life with a control nini nabaka kala na control da yundu tuonyekane kulechu itendelanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambe ende uyani mwitu yawe aende wakomelele mwana yonke ometoke ni mutanisia wambiye kwidepend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usunge wani yako yanza ni mausuwesia niwe atikoke Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Ni na udhocha ingi tuendeye na kumanithia chama cha kutetea mavata maalimu cha NAT yukimienda nzama ya mitiani va Kenya NEC ikunikile ingi mausungio mamaniwa mbewa ngili miongwena alama na akwati grade ya E na utalongi munene wa alama na akwati grade ya D wetetakana vena kindu kite kueleka ndini wa mausungio asima mutiani wa KCSE mwaka muthelu matongo iwe ni mui wa kinando chamani ki James Mouo ndiko NAT yewetakana NEC nivalukite muno maunduni makumak mitiani na nimailite kunengane ukusikana ni manatwa isizo ya kumak mutiani usu na kuikithia kana kila maniwa ni wakwata aki yake. Kuna yo malalamishi ma mutiani wa KCPE asiai na siana ona alimu mena complaints nundu mutiani usu wetie maundu mausenya muno maundu ta kwithia sukulu ikwatite etha ni sukulu imwega kwata ciana ikakwata ndi ciombe ugethia ala batongwete gakwete D+ na latungi twina D constant na latungi twina D-, which naturally ti kindu cha kawaida kiu ni kindu kitetikilika nitonie complaints cha resorts ciana ikwete yulu wa ciana ngili miongo ina ikwete E maanisha ni grade ila yindi muno piu Kenya National Examination Council kana body ila yitha ikwete maundu mamutiani yende na ubaluka yende na kuika makosa niki nundu paimutiani waile kwetwe kana kakakwata zero masioke ingi masioke mwambioni let them get back to the drawing board maende mama mekana ani maisha masiana menda kwananga ani maisha ma independence sio menda kwananga na ani maisha ma community menda kwananga. Ngwatanio ya makundi matema kiserikali lembetani ya kiswani ungua mwavuli wa Coast Civil Societies ni maumani ava nene tambia serikali nane kulikelila udhukomi wa serikali sia county. Matongwewe ni mwene kivila wa makundi a Nzedekia Adika ni mawetakana ni wailu serikali sia mitiyoko kunengwa ibuso ya kuiungamia valaingi wenda serikali sia county kuyani sia mawadhomo kuyenendi na kuikithia livoti sia ilovia ni sia muvikia mwiki mweneno masavu ma serikali Ajelina Mose na Wamauvoo. Adika na ulani mwane kivilo ngwatu ya makundi matema kiserikali lembetani ya kiswani ungua mwavuli wa Coast Civil Societies nuku wetakana vena vata ya serikali si account kunengwa udhasio wa kuthukuma wia vata kulikilelwa ai wetakana udhukumi ulo nenge tu county kikatiba ni walete kuaneswa. Counties wawachwe wafanye kazi zao na kama kuna ile support ambayo inatakikana wapewe support. Tusikuje kama national government tena tuchukue zile functions ambazo tuliwapatia. Na juzi kuna report ya education ambayo Council of Governors wamesema kwamba inachukua jukumu yao kama counties. Na hiyo tunakataa malengo kama haya.
nuwa kwele serikali sia kaunti lembetani ya Kiswani kwa atiamia undu vailete na kuikithia kana livoti ya utumi wa ilovia mevia ni kivadhukanyo ni ya vichombe wa mwiki munene wa masavu ma serikali ni kana enendhima vikie kumanya undu ilovia sio utumika. Adika ni wakadhi ya vaneni serikali ya kaunti ya Taita Taveta kwa kunenga na livoti sio mwiki wa masavu ya wetakana livoti ya elimu fund kuma kwa serikali ya kaunti ya Mombasa na ile ya mbegu fund kaunti ya Kilifi kufikia yuyu ya vichombe wa mwiki wa masavu. Counties lazima iendeleze utendakazi wao iende kwa kiwango ya juu. Kuna yule mkabidhi ama control of budget juzi ametoa ripoti yake, na ripoti yake inaongea juu ya kwota ya kwanza ya hii financial year. Alafu pia kuna report ya last financial year. Ukiangalia counties zetu za upande wa pwani wanasema kwamba kuna wale watu ambao wanasimamia funds fulani, na hawa watu hawapeleki ripoti yao kwa control of budget. Nimesema maneno ya mbegu fund kule Kilifi, elimu fund hapa yetu Mombasa, ripoti yao haijafika kwa control of budget. Tunaona hiyo ni kama kuweka vikwazo katika ile process ya kuweka uwazi kwa utendakazi wa watu wa serikali. Tavindane kau serikali sia kaunti ni sia kuluvi kutuma ilovia sia mwana ndi undu vailete vala adika watu la mote imosi ya serikali kwa kutoa isia public participation na kumadha NND kana ilovia ni siuvikia kutethia melati kivadhukanyo ende itinani maivikia kualiula aithingilela kana no muvaka itumike kimia onikana mwana ndi avikia kukwata maendeleo. Practice ya diversion of funds kwamba sisi tumeenda kwa public participation tukasema hii pesa itajenga shule ya chekechea. Kesho governor na executive na wenzake kwa counties za Pwani wana divert hiyo pesa, na hiyo ni report ya control of budget. Tunataka vile sisi wananchi tukienda kwa public participation na tukiwapatia authority vile wanatumia hiyo pesa watumie hivyo hivyo, wasibadilishe mienendo katikati, na kama kuna nia ya kubadilisha kwanza wanafaa wa consult wananchi, ya pili inafaa ifanywe kisheria. Anawiye vanu kuatakana ni vaili taidhi wanamia umaunduni maa utongo ivala wako li serikali nene inenge udhasho mevia yonde uiva ula wako tina ula ukuoneka wedi kililo vanene ni serikali nene. Wanafaa waweke sauti yao kwa pamoja kulingana na hii maneno ya oversight ya the presidency. Rais hafai kuingilia one institution. Hata wao wabunge wakiingiliwa sana wao wanakimbia kwa judiciary. Kwa hivyo haiwezekani kwamba wao wakiingiliwa, judiciary wakiingiliwa wananyamaza. Gilivoti ya Vilingi Wamauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Muse. Nimuvea Angelina Muse kuma Kiswani na indi Wamauvoo asu motu meutwiki langithi wa Vilingi Wamauvoo mwendo wa saa 3:30 ni kuendea kwithwa na weekend ya kwaila na kuiocha kwaila. Nyenito wa Robert MUTUKU na ke Sharon Ndinda atwala Wamauvoo akwanzia ya meko tiwanesa.